Aya mwere 25 mweri November 2024 irina ithano na hwaini meganire turore uhoro wegemaine na uhoro wege murimo wa shukari todo mwere World Diabetes Month na kuna niguraga maita maigete ruhonge rwa WHO kana World Health Organization lendazo na oro miatariwa gukorwo ni murimu wa shukari ukaheo ribonea na gumetereko yes na riu tugakorwo tukirora horo wigi National Diabetes Awareness Month kurora kunyige oro toria kwa hoteka na nigitukirora oguo ri ni kuona haha oguo guko ku kurena thakame nigetha hiti arigine gukirorwo thakame kurigana na fasting blood sugar random kana kurigana na githimi kiria ugukorwo kandu igitha icugwo mena murimu wa shukari matiri maramenya ati ni diabetic ona kana hiti arigine magiririe either pre uguo na tukumenya kana kuna maundu mangi mere mukite turore haha haki na turarora atiriri muno makirie muthenya umuthi understanding diabetes moa shukari kutuwira ona nige au hena murutiro umwe kana othe wina murimu wa shukari na kuhokibugita na kuhokibugita na kushiriki uligitani wa wahire karibu sana ni wa studio ni matwe within about diabetes month. And to celebrate World Diabetes Day in Nyahururu. Graduation medical training college 1200 graduate medical fraternity courses standard plan atugegethie Nyahururu golf club tukeka golf screening na golf screening and put afya mashindano ya Diabetes Day. Na national celebration ya thire na mbere gukuthini wa Kenya tuona National Awareness Month na turahea no ujumbe ucio wa diabetes ni sim greeting from my family na the kids and also the extended family our brother Professor Ngana no turelete ni gwiraga horo shimena mutumia wake this is Dr. Maina Kabona tene twamwitaga Mrs. Maina Kabona ni mwene Riverbank go kuri na Nyahururu Medical Training College na riu ni ahotete kuheo ngerenwa ya utika doctor dad tukarikena no mama wega hali ari good thank you so much roti mege horo bige kurora diabetes at all stages kuhota kurora yani murimu wa shukari na ikiro ciothe ni kujira muri mege kurora the media services na diabetic services ekinyere ando ingi otoria kungihotekeka na diabetes service to guthie guthima shukari guthima shukari no kindu kimwe ni turongereire ngerenwa everybody to how to do that is the diagnostic guthima once tume with my guy improvement treatment no tramina as a key diagnostic formula the red blood yes here to coated within 3 months immediately less than 6.5 if somebody after 6 months after 3 months uroreka ne gushokera shoka nathu 10 yaje gushoka yuka 7 yukeri gishoke 5 I don't know qualify at 6 that's a very good measurement barusho amukenya ure ni what else
ya gucerera mundu na kindu bakiteithia bit of the head of the of kuona mtu mwe wa diabetes kana kuru shukari wa kana atia na si mundu ucio leno glomerular filtration rate ikorwo igiko ni twahotire kuhota ku demonstrate ndio twari Nyahururu na ni twaugire this is what is supposed to be done tugeka a foot grading twametaga the Wagner grading nona na hedo wana modo ucio umwike the Wagner grading ya maguru na ni hoto gukora gwaku kwiha nao ndio waciario na kuguru kwina nawe nani na andu aria angi batukuhiriirie waciario foot grade 1 no riria turathie muturire-ini uyu witu ni guthiaga guga kuguru kugania ni property ukada ukada kugania na message na niyo tuthiaga nayo tukarora sensation neuro assessment tukona ni racenjia kuguru ni kuraganda kugenja kuganda uguthie foot grade 2 okay tucoke twike kindu gitagwo branchial ankle index uria thakame irahura iguru no rirahura thi o compute yoke 0.9 to 1.2 tuhote kuona kuguru kuni kura receive thakame oko utira receive thakame ya kuigana then ugutwika foot grade 2 mundu ria nake wina kuguru kwina deformity ni undu wa any reason akuigira direct ari foot grade 2 andu ria the foot grade 2 ni special attention yes the special attention ni kuga no ginya tumahe maundu matu very very important undu wa mbere no ginya tumaroreke the glycemic control glycemic control glycemic control ni kurorera shukari wao pressure korwo iri njega na HB1C tugerie kumishokia to the normal place as possible tuge achieve kumishokia utwari tukihonagia ciega iria ingi tukumishokia na discipline ira ndakwiri next tugire tukumuhe nutritional education and formulation tukime good diabetic na tumurore irio iria akuria ari tukuhuthira the current na nutrition marahuthira gram day intake no ya Zimbabwean Jive food management hiyo ndio starch na ugo protein starch na ugo vegetable in the morning lunch supper na tumahesi ngere nyanywe sai lufia na kido kingi na hatha kunyanywe na nyanywe kido areke fruits na si fruits na shitiga corona glycemic figure okay ugo hani halu turoka tura ni matunda mariko mundu uyu angeteithika so tucoke to the S exercise and physical activity you must formulate another
nire angikorwo nayo ta kuganda kana maitho anyuaga agiriye kuheo dawa iriku na status yake ihana atia eko ni murwaru muno akandikirwo rifa eko ti murwaru muno akandikirwo aheo treatment na akandikwo comment kana ena SHA kana NHIF Niguo. then individual shiori tumwandikire budget yake a normal treatment program for mundu wina shukari mukuru miaka 2 miaka 5 ena shukari because we have to take this history ajiririe nigetha tumuone uria hana na twamuthima na afataire dawa ici twandike arafatara dawa icio dawa icio cigo cost kindu 4500 na tondu ni cia high class na ni cia kufatarikaga yocio nginake by the end of this page nitukuona page hiyo irafatara dawa cia then twandike cia whole ward then twandike cia whole county then twandike cia whole country na tugie na national budget ungejuria tiriri how will we develop the national budget for diabetes and hypertension gwire thirikari igiuka kindu kiria yambaga kwandika thini wa county ni yandikaga county inter-county development plan na nitayo manifesto ya governor because health is devolved then we need to look at all the MOH 270 tunatuna ndoigana marwarete murimu wa shukari thini wa ward ya Mahiga ward thini wa Nyeri then tuone the budget nayo ifangagwo atia nitugucoka hau uguo ni tondu wa mathaa maria twina mo thiini wa studio tugucoka thiini wa gicunji gia keri ndi kana wina kiurio rio giothe na tutikariganwo Dr. Ngati umuthi nitukwenda kumurika muno makiria haria twina thimi tu ya kurora uhoro wigie andu aria mena murimu wa shukari me mawobici-ini mandikitwo mawira me kurorwo na njire hana atia na korwo wina kiurio rio giothe kigemeni no uhoro wigie murimu wa shukari tutigukwira parameter ni nginya ha tuguthimire acia 22488 tucemanie thiini wa page uria ndagitari na page ciothe cia Inoro TV orodo muno rikana ate tu thini wa YouTube ni gutukora live na ginya live thini wa view sasa ndugathi haraya mwerori wa Inoro TV ndia gucokeria ngatho ni undu wa rugendo ria tutwaranite nawe kahinda ka miaka 10 kuma ria twambiririe station ino ya Inoro TV Digital Njoroge wa Githinji cemanirie nawe o muthenya wa mwambirio nginya muthenya wa gatano thini wa tabarĩra ya Inoro rucini ndia gucokeria ngatho ni undu wa kahinda kau tukoretwo nawe ka miaka 10 thini wa Inoro rucini twekwira ni wega ni undu wa gutwarana ithuĩ tugakuhoya utwaranage ona ithuĩ na rugendo o ruu nigetha tuthii na mbere kurehera umemerekia mukinyaniru na mwegega makiria na ndingĩriganĩrwo nĩ gũkiuga happy birthday Inoro TV at 10. Inoro TV itagũkũ kumagwo Citizen Duka, the home of discount. It's big, it's better, it's the November price crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka uweze ku experience our November price crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. In the fight against cancer, clarity changes everything. The PET CT scan at RFH Cancer Center detects active cancer cells early, revealing where they are and how they are behaving. With this insight, our experts plan a precise, targeted attack, protecting your health and boosting treatment success. To win, you must first see the battlefield. RFH Cancer Center, the power of precision seeing. This
festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic, where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars, and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Ithe ndoe nĩ ngwendete. Nĩ njũĩ. Ithe ndoe nĩ makagĩra rũciũ rwitũ. Na ngamenya hena ũndũ ũrenda. Ndĩrenda ũngũrĩre mũgũnda. Ũrendio nĩ Zuri Land Investment Limited. Mwena wa Matu. Zuri Gardens Matu Phase 3. Ndagĩka 10 tu kuma Matu town. 2 kilometers off Ibandini Masinga bypass. Ciĩ hakuhĩ na macukuru. Maĩ nĩ maingĩ biũ na thitima ciĩkuo na beacons na barabara nĩ thondeke wega. Kirigana rĩa 95 wagũra cash. Na warĩha na installment nĩ 230. Ũkaigĩrĩra deposit ya 50. Nayo balance rĩ ukariha na mieri 6 tu. Namba ne 0768999333. Nani nĩ ngũkũgũrĩra. Kana tũmacerere wabici-inĩ ciao Greensport Towers harĩa bypass ya Kamaki 6th floor. Zuri Land Limited, Empowering Kenyans. Shosho wejetekia tata na kiera o rĩu mena ũndũ marabanga hena ũndũ marabanga wĩgiĩ rani kewe rĩu ũtarona tata aranyita kiera guoko ũndũ-inĩ wothe. nitwacokereria tugicokereria thiini wa gicunji gia keri. Thank you ni undu ukorwo wi hamwe na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa muthenya wa umuthi. Nguririkanie ati November ni tukoragwo tukimurika kana kuringana na kalenda ya ugima mwega wa mwiri thi yothe tukimurika uhoro wigie diabetes kana murimo wa shukari. It is a diabetes month na muthenya umuthi ni tukorongoragiria muno makiria kurora atiriri no ukorwo hitaringi mwandiki wira wina murimo wa shukari. Ni kuri na andu hitaringi nginya me mawira-ini biacara-ini andu hitaringi menyerere yao igubatara ikorwe hana atia. Dr. Ngatia cokererie aigu hau tukumete tukugite atiriri uguo national government ri na county government no ihota gutubangira budget na budget ona kikorwe edited per individual ona kabata ko tukimenya what is expected for us to be treated undu no menyeke no implementation igucia no irathi na mbere tondu ukenda riu gwika budgeting nene ya program ya diabetes hypertension kwi program ido ithatu mundu age consider tukuhuthira morbidity data ni andu aria arwaru tukuhuthira ibuku riu ya keri tukuhuthira consumption data ni dawa iri kucirendekana niguo no maita maingi riu ni tuhuthagira approximate guess riu ino niyo igutindikwo niyo yuka maita maingi thini wa mathibitari maitu tugatindikirwo then the budget is developed na tugakiheo dawa tuyuka hari muruti wa wira tukwanjiriria muruti wa wira wa thirikari na muruti wa wira wa thirikari andikagwo na document etagwo GP69 GP69 niho mundu aheaga medical examination kana certificate of fitness na niho ukaga korio ciuria icio kiria kirabatarikana ukaheo the treatment aria arwaru makaheo treatment na aria angi makaituika identified. Uguo andu aria maraingira thiini wa institutions cia kuruta wira ni magirie kumenya ati tuingiria andu aigana mena murimo wa shukari ni undu wa placement. Aya then aiko kwina mundu wina disability akandikirwo uguo uti mundu tangiandikwo wira document ino ti ya kugiria wandikwo wira iteithagiriria kumenyeka. Uguo na even institution ici ciothe ri na as we grow ri ni twagirire kumenya andu aria mena murimo wa shukari tondu kindu kimwe gikoragwo ho diabetes yatua kuhinyiriria mundu irehaga kindu ta absenteeism from work tondu no rethie kliniki na ringi nduraigua wega na ringi ni kugire complication ona andu ni magukua mema wabici-ini uguo no nginya wa mbere mwandikani akorwo akimenya the number of diabetic hypertensive patient within institution then tuka mark
na tuka identify their behavior na uria tungihota kuma treat. One, we need to understand the sign of hyper and hypo. Tondu ni mundu tuikaraga nake na tukamenyaga behavior ciake cingihana owe cukari wi iguru kana cukari wi thi. For example, diabetes hindi iria mundu akinyirirwo ni gukorwo ni arathuguma maita maingi, ni arahuta muno na ni aranyota muno. Hindi ndugukiona mundu uria ni hangire ni mai muno. No ukimwire, I think your sugar is high, you need some attention. Kana sukari hindi iyo ni sukari hindi ria wabata. Sukari ungiikuruka mundu ambaga kuigua ta arenda gucunga haga bite ugo kuigua kuhuta wetha kanyamu ugu, yani gona gutuika dull, gutuika forgetful, gutuika irritable, mundu urarakara narua alafu no atefahamu kahora na akorwo ni akunyitwo ni fine tremors na no akige conversion na agwe. Kuri andu angi mamenyerire kunyitagwo ni hypo na manyitwo ni hypo matire dalili wona mundu ugo muikaite nake akahana taguruka na kaje kuhura na gukugwa githia. So no ginya tu in work tu amenye ngani anere sukari na tumenye behavior na also tumwicirie maundu maria afataraga. Ataru weka point yo analyze wega muno. Ni tu assume dagitari hindi no behave sukari wake wi iguru. Wagweta maundu maria me gutuma hitari kana maundu maria ekubehave na muhindi ria sukari woka iguru. Tukumu control atia ningi ni woka thi. Ni ambiriria riu uguo maybe gutuika violent thini wa wira ine ni imagine ruta studio gwabirie kuhura andu tutigikiruta wira. So tukuma how do we control them oro mundu na ihinda riake? Uhoro wa guthondeka kwaria campaigns cia diabetes ri cianjiriirie thini wa makanitha na muthuri umwe wa kanitha ri na no murata witu ri ni ma approachire kiama kia Kenya Diabetes Information Management Center githii kimathomithie kanitha-ini uria mangimenya mundu ena sukari kana angikwatia tondu gwathiite atia muthuri ni muhunjia wa kanitha. O ici we kanitha cia tene we na riu kanitha cia tene no kwinire mutaratara no riu mutheri ni wa sukari na riu muthenya ucio ri ni hairwo cai no ni akirite mucerere no riu ti ndufia niguo no amenya ndufia ukinywa na gikombe na ni ethecire insulin na riu ni aranywa ndufia ndufia no ndinywikaga narua niguo akihira riu gutigana na ndufia no nyambe nguthukio haria kanitha-ini ni hari ga kiosk kamukawa aria tothi na aria gacai riu kahoreru wega atari na ihenya akinya ri agikora mwene mukawa dana hingura gwake ni kurageire kiundu riu akirigo na hatire hangiri agwika atia akimenya ngwingire no kanitha ngumitwara ihenya no insulin ire omwire ngumitwara ihenya before insulin ino ihote tugukorwo twarikia ni ageririe gutengeria okwa ume na rwimbo niwe wa boy wakinya hare weso soka ni mundu uma na wira aruta nuthure kana guru ucio agerie gutengeria no ni akinya handu ni gukuino riu hare hathire kuino ri agikomerera ogwo message ni kuhoya arahoya okire ri maigure mutungatiri wawe aturuka agwai mathi kumugarura ri amakiona ni ara converse na narumia muhoyo. What do you think mekire ile tikuongerera ri mahoya volume nigu papa baya ibilisi nyeusi taidia mshugaji wetu ni agwerire kikombe magacoka kumwoya ri mamumie ngari te ithano ni ciakinyite hauja ogutite enda kuya muhunjia ona kinya cio ni ciaringanire ona riu ire amukuire ni acokire githie kiringana kihingo tondu no mukuire ni apanikire riu niho haumire the lay education training ikifango ni Ministry of Health Kenya Diabetes na kiwererwo ni andu metagwo Kenya Defeat Diabetes Association itongoragio ni muthuri wetagwo Mr. Magoko na riu nirio githomo giki riu kia lay education
giathire na mbere kuheanwo makanitha-ini gikiheanwo borithi na riu nokio kiraheanwo nginya umuthi thaa ici nikio ranjuria ati tungika ati na matungiamenyiria tugucoka hari mundu uria wa Ngai uguo mundu uria wa Ngai ni tungiamurorete tukona ena behavior itari ya kawaida niguo kumuro hare nyurire ndubia kumo hari uguo tucemanirie nawe ri ni ndirona ni uratuika slow uguo no nginya ngorwo menyete ni uri cukari kana nduri ni uri mundu wi cukari angeja gutuika slow ni aroneka cukari wake no ngani uracoka thi uguo ukwe attention umurie cukari waku uhana atia na hau niho hokire andu aria me cukari makiheo macini na njokirie thirikari yake Kibaki ngatho niyo yarehire macini ciena raithi na macini njega tio yarehire niyo guo macemanie na Musaina agiuka riu nake Musaina agiuka agikora thoko tondu mbere-ini twakona na macini ciari na goro muno na citari na accuracy riu macini ni ciaingihire in fact most institutions macini riu ni ta 2,500 na kangithuka wiragwo cokio heo kangi uguo no ciaingihire riu wira-ini aiko kwi mundu wi cukari no nginya ateithiririo agie na macini uguo ungiona ni anjia gutuika slow kindu kia mbere ni guthima cukari itungiona wi 3 tungika atia tumuhe kindu kacai uguo na tukimuhe kindu acoke akirie tumuhe kindu sweet acoke ari ni taki tungimuhe uguo aya kindu kiu tungimuhe ri agiriire gukorwo nakio we murwaru wa cukari na guti murwaru wa cukari makiria mundu withecaga ono cio nyuaga ndawa atagiye gukorwo na start kit kana safe packs safe pack hagiye gukorwo thwiti na thwiti ya white particle particle is a very solving tondu maita maingi cukari ugikuruka mamikagia haho uona aikia haho uguo akanjia gwithugua uguo ekauma kahora kadi sofu kona mundu ciaringi ecoka ri ndingimu sustain muno yamuhe time okire athie riu arie can do a banana then you do a normal food na cukari ucoke irigo na iriru tondu niri kwambatia cukari ona rio rigo riki no rikorwo ri start pack muthiite na njira uguo bathi-ini mutheigwa cukari ni ucokire thi ahingure ga start pack gake ndiroririe andu agatangana no macokere ringi kuria Shomo clinic ya CCNS atimia thayo mundu bagi yake ikuite gya kuria guoko iguru hatiri ndiwafiu na ndiroririo kundu kungi na kungi ona no turia andu aya me guku ona guku twi hakuhi studio no cio turorete guti mutumia utarakua bagi thiku ici bagi ono ihote gukua start pack yake na muthuru wake gicoka gifundithia andu angi in the ugo tuga diabetes at work tutumio thibitari andu aingi a diabetes ni marara raini Kenyatta na thibitari ciothe nginya macinani nginya kuria Rhodes na kuria kungi no makinya kwi ndagitari ni marariganirwo maundu mothe tondu akinyire thaa cigana we umire Rwai na gukaga thibitari kuria Mamarusi kana Mbagathi au kinya thaa cigana thaa 3 au kirite thaa cigana binashara nakurite hau asha maybe kana kindu kinini onoko ni akurite kurite kanyamu kanini one ndagitari na raini yake auma namba 20 ugwa kuona ndagitari acoke amutumira laboratory agithie laboratory agicoka gucoka cukari hana atia no ikurukite uguo nake ona ndagitari wa laboratory athimwo cukari cukari wake uguthoma tori mwega 4 tumwire congratulations nikio turerwo tutikafuate that iyo twathima no nginya tumutware another level tumwikire the urine test tucoka tumwikire HB1C tuhote kumclassify kana tumutware another one itagwo oral glucose tolerance test rore
Riu ri mundu uyu witu mana cukari. Reke ndagitari tucoke nigetha tucoke nginya nigetha turore ucio wa cukari guikuruka iriguriru no atwira kana kindu kina cukari kana mundu cio ndakahute. Mundu hitari ge cukari ni uthire iguru na ni arebehave ndungi tugwika ati nigetha tote kumukontrola cukari na guikarania nake mahindi ni marararuta wira na to wira uririkane nginya kuhujia no wira ona nginya ge office no wira haria murarutira thoko no wira office ire rokaga tate niho hakuheaga mugate iyo ni office yaku to muhake korona itina metha koguo turacoka twambe twamukire matemo ma mohoro ro riu thutha kahinda gatari kuraya tucoke. Hindi ino turakungwira miaka 10 ni ngwenda gukwirira we wi mwiroreri witu ati ni uguthi na mbere na kuona maundu mega makiria na we urahura biashara onawe ni tukenete ni uguo tunyitete mbaru na ni tuguthi na mbere na kuonjorithania na ni tuguthi na mbere na kurutithania wira kinya riria haria mahinda maria Ngai agutuhe na mwaria marutaga wira station ino ni tukumacokeria ngatho tondu ni kuri andu aingi muno marutaga na guku by the scenes matonekaga na matakamenyeka tondu matiuka mbere ya screen ona mo ni tugite ni ngatho muno tondu tiganio tutingiri ha turi tutingikoretwo na mbica njega tutingikoretwo na mugambo mwega turi o thabari-ini na no tuthongete na ni tugukinya tungithi tunyitanite uguo ni mwinyungu ni ya mahiga matatu hari we mwiroreri hari we mwonjoria na ithu turi kambuni ino ya Royal Media na muno Inoro TV twagira nyungu iyo kiria kingi kigirie hiri niki ni ndigukiona Uigithia wa migunda ni ufataraga mitaratara mirumu nigetha ukuhe umithio. Muthenya wa gatatu tariki 26 wa 11 mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githinji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyitoge ni Fred Kahura kuma Golden Dreamland and Properties Limited nderetine ya wendia wa migunda ndukahitukwo ni nderetine ya mwanya. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Maridadi Investment Cooperative rĩu nĩ marakweka mwekega kuigithia biashara-inĩ ya kwendia na gukombanĩra ngari. Wagũra ngari kũhetũkĩra Maridadi Investment Cooperative ũramĩtiga mamĩkombithie nawe ũkaheo kĩndũ o mweri mũbango-inĩ wa lease selling. Harĩ Wagon R, Nissan Note kana Toyota Passo ya 1 million ũrĩa mũkagĩra ciringi 37,500 o mweri kahinda-inĩ ka mĩaka 2 na ũkaheo bonus ya ciringi 400 thutha wa mĩaka ĩyo 2. Hihi wĩmbice wĩra-inĩ waku ona kana we diaspora wenyitithanie na Maridadi Investment Cooperative wĩonagĩra kĩndũ o mweri tucerere wabici-inĩ citũ Rejoice Kiambu Road opposite Total Petrol Station kana ũtũhũrĩre thimũ kũhetũkĩra 0709 888 222. This festive season, find your calm in the endless blue of the Maldives, where love and stillness live side by side. Because the most beautiful memories aren't rushed. They unfold in the quiet moments you share, where the waves whisper and time stands still. From just $2,210 per person sharing, enjoy 5 nights of barefoot serenity, crystal lagoons, and peace that stays with you long after you've left the island. This December, make space for peace, love, and gratitude. View Travel, memories that matter, memories that last. Nĩ wega andũ mamenye atĩ mũndũ wĩna alcoholism nĩ mũndũ mũrwaru ateithio na mũndũ mũrwaru angĩteithio angĩkorwo guka wanyu nĩ anyuaga na baba wanyu nĩ anyuaga wanyua nĩ gũtuĩka hook mũrwa mĩtokora gwethumbũra mũno aruga arenda gũikara na niĩ gũkũ mararũire na tata na aroka no nĩ ndamũtarĩria ĩno nĩ atĩ mbura nĩ ya mũthuri wakwa nĩ wanyita ũkũmoke gũkũ ehandĩire kira kĩndũ nĩ kuoya kira kĩndũ ũiganĩirie handũ hamwe nĩ wakinyire wega
Pata fomu ya kushinda milioni na shangwe 25. Ukitumia Safaricom unapata nafasi ya kuwa mshindi popote ulipo. Maria tukuharirie Inoro hwaini. What we want to assure the country is that we want to give them a credible election, and each and every agent, each and every stakeholder has a role to play, including even the youth. IEBC kugani haririe gutafania ithurano nini mbere ya rugongo. Mehariria maithurano nini gukinya gacombere. This county assembly debates and approves the removal of Honorable His Excellency Amos Dumomi Nyaribo, the governor of Nyamira County, from office by way of impeachment. Na governor wa Nyamira Amos Nyaribo kuhagurwo. Twacokereria na tugicokereria message cia kundi cikirire tugucithomaga na ngathomera ndagitari tuikarite hindi o ya kwamukira matemo ma mohoro nigetha twote kurora wiku koguo ni turumbuyagia maundu mothe. Ruth wa Ebeneza, thank you nigukorera mitambo-ini, asanti o hamwe na andu aria angi othe muraturorera hwaini. Aya ndagitari ndaguthomera maundu matiganite ma andu itu na noigwa haria turi. Yes, but ningire nituma nohoro wigie kurora mundu uyu cukari wake uthire iguru. Yes. Twina kewira-ini ekwe behave atia na tukumu-control atia. None tuona mundu cukari ugithie thi. Na tumuhe irigo. Niki turore factor niki giatumire muthuri athie cukari thi. Ogwe. Muthuri agwithirie cukari niki? Kuhuta. Ethecire insulin na ndanaona ihinda riake kuria. Na niyo yuragaga andu aingi muno a cukari. Ugakora mundu ndaraigua wega na ni etheca insulin. Arikia gwithesa akaremwo ni kuria. Agakiuga ni reke thie ndikome. Ndikomere. Akomari akagea na indo cietagwo the dawn phenomena. Dawn phenomena riria cukari ikurukaga piu utuko nginya goka kindu zero na witoro. Mwiri naguo ukageria ukaruta indo cietagwo ugathie process etagwo glucogenesis. Mwiri ukajia gustuka ugastua the liver, the system yothe igastuka ukajia ku produce riu cukari uria wigitwo ni liver, glucogenesis igagusave. Riu mundu ucio ukagira makite athithinite confused ari weak no agukira uguo engithie maita maingi cukari ukigwaga thi maita maingi utuku ri ria mwisho mwiri ni ukaremwo ni kurifas igakinyirira handu wikore you died tondu riu nwagia na kindu gitagwo glucose to hypoglycemia and awareness syndrome. No riu uguo mundu wothe agikorwo ni athithinaga utuku gukira makite kwingatithio ni kimundu akagua na akaugabu ni cukari ukoragwo gicoka thi. Riu ni undu wa maundu macio system iyo sympathetic and parasympathetic nerve ni iteithanagia igastua the liver nawe karekereria nigetha ugasurvive. Haha naho niho hagiaga unyui wa njohi. Andu aria manyuaga njohi nigetha cukari uria uguteithie no nginya wambe urie mathaa ta meri mbere nigetha unyue nigetha alcohol ndikoywo. No mwiri ni wendete alcohol, cukari wa alcohol. Uguo ungikara thi unyue njohi ucoke urie iria citingiona ha gwikirwo tondu cukari ni woirwo wa alcohol. No ni cukari weak utangikara kahinda kanene. Nikio diabetic magiragio kunywa njohi nigetha ndikamatware into hypo. Na nuona mo uria watwira muciari wake ati baba wao ni akoragwo na cukari no ati ni acokereire njohi na agacokera gacai ga cukari riu mararigwo atiriri ni kaburi turenjera baba njohi na gacitawa ga cukari na gacai ga cukari ni ciendanite tondu haho uguo hindi ria cukari uri thira urigia riu na urge ya kunywa gacai ga cukari nigetha ukirie sugar levels nona ithia that pattern no irithie ne hingicane na wanjie kugia
and then it can take you to a complication. So another factor ni gwika exercise. Ugethesa insulin kana ukanyua dawa ugacoka ugathie extra exercise. Nyingi ugakiria mathaa. Shukari ugeka atia ugacoka. Ugo tuona dalili cia shukari gucoka the sign and symptoms of hypo na nituona niki gitumaga mundu athie into hypo. General kindu kingi kingitwara mundu hypo ni absolute lack of food kwaga irio. Neho twathie tugithomithia thigari through a vigilant house ni twekire training cia thigari na twetago tukamathomithia tukamathima na tukamathomithia and how to treat a suspect. A suspect yangenyitwo ni erago adikire murimu uri angekorwo naguo nigetha matikamuige na ningi age irio kana age dawa na ria muno ngigwa mundu ahurukire cell ni undu wa those two factors. Another one is accident scene. In the scene of accident nyingi ni ciikikaga ni undu wa dereva shukari guthira mwiri ana kuri dereva mwe mundu munene politician gari yake yathire kihora ogwe kiringe ngiku mamukora komete but he had I think a badge yonanagia he is diabetic na makimutangira. So those are things we are supposed to consider. Another thing ugakora headmistress wa shukuru fulani arakarite na duramenya arakaritio niki mwiri agathimo shukari tondu tuona irritability na shukari are so related. Tweranaga. Then you see they talk about the other one hyper. Twarora ki? Twarora hypo. Liu neo hyper ni hindi ya shukari wajia kwabata. Shukari wajia kwabata ri mundu uri agiaga sign na symptom cia kunyota muno guthuguma muno na kuhuta muno na onake ni agiaga undu wa gutwika irritable na no akinyirirwo ni sweat na thithino iria athithinaga thithino hot iragwa tutata tunini no uria wa shukari ucokete thi athithinaga githithino kehu clammy itago cold clammy sweat. Yes. So now you can differentiate the two. Mwarimu ekirathi nikyo twacutwarire uhoro uyu kuthii guthomithia arimu thiini wa mashukuru. Mwarimu nitwa mafundithirie muno signs and symptom of hypo na identify twana tugithie shukari ugiikuruka. Ugu kindu kia mbere no nginya tu recognize who has diabetes, who has not. No we na diabetes tuthie tukimuroraga mitugo yake niturore shukari wake ukiambata tukuona kana gaka gagithie excuse me teacher I want to go to the short call. Gathi maita maigana gathi maita mana lesson yakwa ndi nyiki afu gicoka hari uguo ninyonie kathi kanyua mai haria na no kanyue nginya mai maria makanani handu herago mai macio matikanyua ti mega no gakunyua tondu the demand ire kenayo ya kunyua mai iguru muno kanyuire mai mako mathira ona ni karathie ri kuhoya maneiba ona no gaguthie staff room kuhoya mai kana kau ni kanyua mai maigi tugicoka tukarore ko kenyewe tugukona kari dehydrated na kena dry lips watuka miromo ona no kagena skin tag iria ndakwiria ati wahinya ngothi uguo ntangeithi icokaga kahoro uguo na kuma hau kana kau kaikoro kari ka diabetic type 1 ugikanungira uguo gakuhiririe gakorwo gakenunga sweet na niyo itago acetone smell ona andu aya angi a shukari ungimukuhiriria na shukari muingi acamaga acetone ta icungwa rigagatu nona haya riu tugicoka tumone mundu uyu no athie o kahora na no athie into coma aikone kana kanini gaguthie into coma itago diabetes ketoacidosis. Why? Mwiri wa mundu ri ndungitikira gukua ni undu wa kuhuta. Uguo ni ukoragwo ugietha ki irio niguo o digest kana o metabolize maguta na fat protein and fat in absence of insulin mwiri o form kindu gitagwo
ketone. Nayo ketone yabatie the pH of blood thakame tuike poisonous, nayo icoke stimulate the pancreas, the kidney, if it induces gute mai. Ugu atuike dehydrated na ndahota gwiciria wega, athie shortly into coma, na no athie into conversion, na ni coma yuragaga almost 30% of diabetic type 1. Shukari Na ikoragwo ikimoraga ni undu wa delay diagnosis and delay referral. So no nginya tuhote gukorwo at work tuki observe ado na behavior ciao. Tungiona riu ni ara behave in either twagio korwo na machine tumwire reke tuthime cukari waku. Have you taken your blood sugar please? Ona ni ndingioka gwaku wabici nyone no atuika arrogant, rude, no gwire, can you take a blood sugar please? Because I know iyo ni wekoragwo ri sentiment ya mbere ya kugia na ki na irritability. Then nituona kwambata gwa cukari na guikuruka gwa cukari. Nituona kwambata gwa cukari gwa ciana nyinyi na cia matwara in diabetes ketoacidosis na mathie into coma. Nake mundu mugima ri niria agithie into DKA, no cukari ni wambatire, anyota, ahuta, athuguma muno, atuika dehydrated na acoka athie into coma. No riu ino ndiguthie coma tere ya ciana ndikoragwo iri ndito muno, itagwo diabetic hypoacidotic coma tondu ni acid levels ithire iguru. Wow, Dr. Ngatia no twende gukuhe diabetic hyperosmolar ketoacidotic coma. Niguo agathie no aguthie coma, ndaguthie ndito tere ya mwana. Kama mathama mohoro ni makinya ona kama wakang'ethia njetereri haria studio B amwe na kere nigetha mbiririe guthoma mohoro tumenye uria gwatinda bururi-ini wa Kenya urundu mwe na nja wa bururi. But before then ithuothe nginya mundu uria turathikanirie, especially you can admit ati thaa ici andu a ofici mathaa ukinyirio ngari ni nduthi kana I mean wera-ini ni nduthi kana ni ngari yaku kiumbe kana yani tutire na activities nyingi. Ni uranyita ona hita rigi andu ingi me mawira tondu mundu no ecirie wira ati tondu atindo kiendia thoko but nduri urokiriria haria wikarire. Mundu no ecirie ati tondu wikinyuthi watindo kienja andu ni ukurugamite but ndunagia activity. Ukwenda tuike atia na ithimire kuna ihenya nigetha tugoka hindi wengi nitugie na build up ya gwithima cukari. Last year World Diabetes Day theme was know your numbers. Andu mathina mbere gwithima aria magukorwo na cukari mateithiririo kugia na machini na tugie na ogwa tugia na dispenser wabici ya mai, tugie na handu tulithia guthima cukari na tugathima pressure as much time as possible without the referral. Tondu diabetes big number of population menaguo no matio let's know ginya ndaigua Dr. Ngatia gweta ati kumenya githimi kia HbA1c, that is githimi gia kugia cukari kia mieri 3 mihituku ati thaa ici titatene ati ni ta favor pana riu kuhana tari master riu turonire thirikari yuga ati ginya kamwira urigitwo irikoragwo ari must kwamba guthimwo murimu wa HIV AIDS. Riu koguo tau niho tukinyete cukari wa kuhana atia ni wega nigetha tumenye tutinatigira hau ciuria ciaku tutina ignore ni tuguka hindi ngina nigetha turore uhoro ucio. Ni njitagwo Wambui wa Muturidi wa wiki tuma na team yothe ya ndagitari na tugakuririkania ati ugima mwega wa mwiri winaguo ni kirathimo na ni utonga utangigurika ugacokagiria Ngai ngatho. Bye bye, God do you well. Tuamukire mohoro na Governor 048.